Hello guys, ma'am. Exam quiz record to 40 days katangai. Don't be pushed by your problems. Be led by your dreams. Or I say, polity anamo preamble de shalom to mini mukti lepre SSC exam time exam lawyer straight at all. See November about the polity se lo shalada November adai de no adai subject open about say. Or say preamble mamangda preamble koi tawde ko preamble gi tawda pe revision salam se revision da koi preamble da kari kari yawi wording gi matuni koi ai kana tawbiram tawre ko Constitution of India da preamble se we the people of India hire howe we the people of India hire se de kemate kugi power se people dagi lai tholi habit ko manis se and ꯑꯗꯨꯗꯨꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔꯁꯤꯃ 42nd ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯔꯤꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯔꯤꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯣ ꯖꯁꯇꯤꯁ liberty equality sise tawji masi tawthose ko aduga fraternity tawthose engra sise explain taw namu explain tawgre ko enforce tawbana karaida 26 January da adopt natraga enact tawbasina karam kanda November 1949 to ko okay adagi Jawahar Nehru na kay haramba horoscope ne haramba ko sovereign democratic republic के horoscope में है नहीं लेकिन बिहार का अम्बेडकर का है हम political horoscope में है नहीं अलग NA पाल के बलाना के है हम ID of the constitution में है नहीं को sovereign से कहीं नो मीनिंग भी रहे ना को origin करा दे लोग थोड़े को judicial interpretation में करी करी ले foreign policy दा कोई करी करी sovereign जो उबो पंगी challenges करी करी challenge को सिक्थिंग नरी को do me ang like socialist like socialist ang history da kamaya kanana yana to the abati session ko karai da changak pa hapsalak pa ni 42nd constitutional amendment act 1976 ta DPSP da socialist ki principle yam yaw ko si DPSP tama ko sing da tama ko na yana mahapa agi ko explain mo ito sa the democratic socialism ay socialism sa ko talaga socialism sa marxism sa Gandhian socialism से अपन बने तो Gandhian socialism को पोचन है याव को इंडिया तक को अदुगना को ये socialism type से democratic socialism होय को मागी main features का mixed economy ले को अदगी mixed economy लेके supreme court ना अदे explain तो मतलब दसी से माने explain तो ही को judicial pronouncement दा कैसा बनंदा ले रहे मिनरवा ले रहे DS नकारा ले रहे khara kakpan mani mayam ama lady ko to pa lagi welfare scheme da su mayam ama lady aina policy khara kalkani ko ai bekale exam da sing ko nung aina ba aina hujik pal ho bai wari mains to ko challenges to shi sa la explain to ba ko aina hujik se ano mo tawag si socialist secular sa mo tawag si ko secular ay kay no ito so secular से कहीं ना कहीं तो मुक्त हो सका okay secular
secular से secular as a word अकोई दलाई से secular से मखल से कहीं ना कहीं positive secularism में को positive secularism आज का negative secularism जिका कहने negative secularism का इस ना religion का मरी केम नहीं ना तब positive secularism आज ना religion का मरी नहीं ना इसी से हाँ ना so explain तो वो को अकोई इंडिया दलाई का secularism type से positive secularism में दा positive secularism से दा सु कोई की secularism से दा सु कमाएगा लेके है दा explain तो वो को positive secularism से positive secularism दा कोई इंडिया दलाई का पोच अनिनी को all religion से कदोबा all religion को दिमाग से को have equal status लेके ना हर को अदुगा अमना कदोबा अदे government ना नत्रगा state ना को state ना support equally हर सिकी पोच से positive से negative secularism दा USA को बदल दिया और वो मुझे religion है वो जब पोच में लेते all recognize तो दे अदुगा government ना सु support तो दे वो को अदुबु मोई के president को मसक लोगों में तंदे Christian की Bible को पार को वाली को अदु आइडे positive अदुदा में आइडे secularism की आइडे religion की पोट कर दे तुम जाओ है मुझे वतवदबु इवे religion को मतलब मुझे आइडे support तो दे अदुगा religion से recognize तो दे वो को अखोई की कहीं नो सिकी positive secularism जब कोई हिंदी तक कहीं है नहीं सर्वधर्म संभावा को ओके secularism से origin से मां से कराई दे थोड़ा फिर वो को origin दे ये quiz अपन लोग खाने 40 सेकंड आंसर लगने हैं इसमें को लगी constitution दा करी याओगे वो मां constitution दे याओगे मैम ले खुदा मन हार कांदा constitution provision दा 14 equal right to equality से लोग तमा अनि को मतलब तमा अदनी 15 को अदगी 16 को against discrimination employment को अदगी 25 religion के लाए 26 menace religion 27 को अदे से जना religion को दिमाग चप मानने equality of religion से जना menace freedom to menace all religion को से जना religious takes later no religion की matang takes अब थम दबा सिजना religious institution भी को अदुगा 44 सिना this is UCC ni mamang जो तो गए uniform civil code ni को अदुगा सिकी 51A E आई सिना कहीं नो this is the fundamental duties तो ni को fundamental duties से करी ले कोई harmony meaning mana harmony promote तो है तो अदु secularism के principle दा चल ले को judgment landmark judgment में हम ले को landmark judgment है दी कोई secularism जो खसा मबुक फानाกันतोคนกินให้ตายก็ดีexplain တော့ပြီး judgment နဲ့မလဲkitang local level 的 kesabananda ก็ kesabananda da kai dawi kesabananda भारती दा कोई secularism से कहीं है ना आइडी तारे कनो आइडी कोई basic structure दा ऑप्शन करे को अदु दम मैम में खंगना रमनी SR बोमाई तना कदो के हार कांदा मसाई की state मसुंग center की religion लेते हैं को no state religion को कौन से mama anu sa pe te high gravity ina ko 3 suda aruna roy ye case na kamai daw beta koi 2002 bisida koi ke hani secularism the constitutional value the half ko constitutional secularism in education the secularism half isima adagi
ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥ ꯔꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯣ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯔ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯔꯤꯃꯂꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯁ ꯇꯦꯝꯄꯜꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯆꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯥꯍꯕꯥꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯁꯥꯍꯕꯥꯅꯣ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯏꯗꯠ ꯄꯤꯔꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯏꯗꯠ ꯄꯤꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯦꯔꯦꯖꯀꯤ ꯑꯦꯂꯤꯃꯣꯅꯤ ꯄꯤꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯔꯦꯖꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗോ ꯏꯗꯠ ꯄꯤꯔꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯅꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯛꯇꯨꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 1986ꯇ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯟ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯇꯣ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ 5 ꯁꯨꯕꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯁꯥꯍꯕꯥꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1985ꯀꯣ 1985ꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯦ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯋꯨꯃꯦꯟ protection of rights and diverse diverse ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯤ diverse ꯀꯣ ꯑꯦꯛ 1986 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯥꯏꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯀꯣ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅꯗꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕꯥꯅꯣꯁꯦ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯌꯥꯔꯥꯕꯥꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯌꯥꯔꯥꯕꯥꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ ꯇꯂꯥꯛꯀꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯌꯥꯔꯥꯕꯥꯅꯣ ꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ ꯇꯂꯥꯛꯀꯤꯗꯣ 2017ꯒꯤꯗ ꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ ꯇꯂꯥꯛꯁꯦ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯟꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯇꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯩꯅꯔꯨꯕꯗ ꯂꯣꯏꯕ ꯈꯝꯕ ꯅꯥꯏꯔꯣꯏꯀꯣ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯇ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔꯤꯖꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯗ ꯄꯣꯂराꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯄꯣꯂराꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯃꯤꯒꯁꯨ ꯂꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯥꯟꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯈꯕꯔ ꯄꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯟꯚꯔꯖꯟ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯟꯚꯔꯖꯟ ꯂꯣ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯤꯟꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯙꯔꯃꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔꯤꯖꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ UCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯏꯟ UCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ UCCꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯎꯠꯇꯔꯈꯟꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤꯀꯣ UCC ꯆꯠꯅꯕ 2024ꯗ ꯆꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ UCCꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦꯕꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯒꯥꯃꯤ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯑꯦꯛ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤꯅ ꯏꯁꯄꯤꯁꯦꯜ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯑꯦꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯑꯦꯛ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯁꯦꯝ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ
uniform merit kari merit ko adagi merit ki diversity ko adagi luhongbagi chahi ga se loi chap manan bai tare luhongbada chahi shu shudradi ade nupagina shini nupigina shini ga haido adudo loi chap manaba living in relationship se mahai se living in relationship leige hairagadi koigi luhongdrinaida haide living in relationship mari leinabase masise registration tawgadamni sinibako registration tawhongadamni sin adagi adugumba mayam ama adi nupaga nupiga sida inheritance haitare ko nupa macha nupa poe natraga macha nupi poe ma padagi mapo maramdo macha nupa mayam ama leigre ko properties mayam ama uttarakhand gi kona UCC tamako tamda amu yengase aduduna adugumba mayam leigre adudasu problem khara tholi kaina di religion da base tawba religion gi ai practice tawba religion gi pot khudimak practice tawba khara thing toini dana sina uniform social agadi amade khara khoidorok toini dana religion amade aduduni adagi policy program mayam ama linkhalle koi sarkarna policy program si yengsi ko policy da koigi scholarship ko scholarship minority ki scholarship ko adagi linkatpa adum thengnare adagi NEP ki 06 anariba religion ki school curriculum da hapa kotpa mayam ama adagi national integration council kaina national integration council kaina lay policy program mayam ama adagi education dasu koi kedawi minorities ki kanodi religion minorities singji education institution sabi leidana ko adagi khoida haraga aligarh muslim university ko adagi Saint Stephen's college ko siguma mayam jikse ade christian ni masese college adagi muslim ni aligarh muslim university moi jiksida tongan minority ki status ka pidana ko tana toidana ek mayam ama su pass toy ade government na kari ek sum maming khara panbani ko sati thingnaba sati prevention ek kaina ko prevention ek kaina pass toy ko 1987 khara sum parabada digi hindu ki code ki maramda ek pass toy hindu code bills kaina ko mayam legre illegal hoina right ko triple talak ban ba sabarimala gi mayam gi si mayam si su ek loi leidani ko secularism se as a whole na yeng matamda ko indian constitution da su dagi policy program da su dagi kano the education kari kara da su ek da su systematic leigre example piningai ngatani ko adu sum hayeng secularism gi matang question ama hangpa tamda phat launa khungkat pangamna bagi damak ta hyper remember taram bai wai ni ko second atopa mamula se karamba koigi sin secularism leire secularism ya mathakta leiduse democratic ko adi siglai se kaino sovereign socialist secular aduga democratic ko democratic democracy is the mula se kaino means ko democratic democratic oiba se kaino ko sisu khanba ya wakal amni ko democratic oiba se kaino haragadi miyamna khanba sovereignty da ni ko like the democracy ke principles le yar je kaino haraganda doctrine of popular sovereignty popular habadi miyamna khanba ko popular sovereignty miyamna khanba sovereignty miyamna khanba independence to adudubu aikoina doctrine of popular sovereignty asise democracy da leidani adagi representative democracy miyamna khanba mihutna kari lebak ko ngak ko oidalne representative democracy sigi representative democracy ki magi tools mayam lei ko tools sing jo khara haibada koina adult franchise article 326 sorry adult franchise habadi chahi hujikpudi hana 2021 oirami hujikpudi
18 da legre ko 18 yoraba mi amana vote adi thadaba yahanba adagi periodic election tawba adi kano gina lok sabha gina sahi manga adi sahi manga ko ingi ko tawhalidane elections ko state assembly gi so adagi rule of law sanaba rule of law apply tawba rule of law id constitution na iramba rule do aduna it is above all ko id punamak makokta leba adagi independent judiciary ko judiciary is independent oiba aduna thigat ko pada yadani ko irai line independent judiciary ko id kano se o henna bagi hona ba tanda ko adagi discrimination ambol handle siguma ma'am port ma'am am lady ko ade representative democracy ki my property sai tai ko adudani ko siguma lere aduga democracy sa makal hom thong khadok pasu yai like political democracy adagi social democracy kind of like social democracy adagi economic democracy kind of ay adum chin adum hajarage political democracy dadi akogi right to vote labs akogi vote hadaba yabas ko si phangba jibo koina political democracy kawi social democracy haragadi equal social status lebido aiga ananga socialist society da chap manaba status thambado economic ai taragadi akogi equal distribution of wealth id wealth se punamak se phangbam thokpa magi wealth phangbam thokpado adudi phanghan bai tare ko moi mana manghan gi jagutana manghan jarre ko but phangbam thokpada de dum mi punamak phanghan ba adu gum ko aduna ma heneng ise sidaista ambedkar na haram bamle ambedkar na hakari haram yar kana magi trinity and makale ambedkar gi ambedkar na haram ise ambedkar gi trinity and le ko ambedkar's trinity and ambedkar's trinity sigi trinity da yawriba ahumse pulap puna leminaga natraga amakatang laibadi yade ko habadi liberty ne ko equality ne ko aduga fraternity ko fraternity ne ado sigi ambedkar gi trinity se laktore hamada kadore akoida social democracy equal social status se hana pirane ba akoida ko equal hana lerami kainema equal social status ne ba akoina phangna hona so ambedkar ha ai kan ambedkar na kai ai ga kana koi social status se social democracy se hana phangna hona se sinebo ko social democracy se phangba mukupta kari tinjalani ngasai kari ambedkar gi trinity do ambedkar gi trinity sai ahum legi kari ambedkar gi trinity liberty equality fraternity se sitti chalase trinity adum hayari ko trinity hajalas aduga trinity si phangjalaba matamna social democracy se kari all ani political democracy all ani ko sigi political democracy all taragadi democracy do thadana chale haibe ai ko social democracy manung ga tum economic democracy do sangram ni ko ambedkar na hairam bagi wari do ni ko sise adagi supreme court na di kari hai kanu kidamakta akoigi democracy ji marang da kai hai har kanda akoigi supreme court na kai hai har kanda egalitarian social order ama thangada ni sinalo ko sin egalitarian hai se ate kemnate all people are equally important have ko haji mi punamak se important oina pulap punna khallaga leba social order do lai taragadi madu do ko na democracy ko aduga democratic institution ma'am amale haidi democracy se sana na ba hona mo tanda democracy se mapong phane asana chana yan ge haragadi kogi masigi institution se kala thawak tawdaba yade ko khwai maru oiba institution de hujik su paw da khabar yam yaw institution ECI Election Commission of India ko ate atopa ma'am lady like law ma'am so lady law ma'am se khara ai haijarang ko laws ta
RTI ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ RTI ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ RPA ꯂꯩꯔꯤ RPA ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯀꯣ RPA 1951 1950 ꯑꯗꯒꯤ anti defection ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯪꯆꯣꯡꯗ ꯆꯣꯡꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯛꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ anti defection ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ democratic institution ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ like panchayati raj ko aduga and urban local bodies ko adagi amuksu judiciary kangusu layri haidi democracy se sanan gai taragadi judiciary kangu dina su yingchen dawa yade kari supreme court high court moizu layri aduna sigi democratic institution mayam sina democracy se phangan ba mateng pang doine ko adagi policy program mayam su layri akhoi democracy se sanan lamgi namakta sarkar na kari pangthoi masagi chamanana RTI gumba linkhatpado adagi adumai tawdana akhoi government na linkhatpa government policy haitare ko government policies program mayam lay like akhoi RTI tharaga akhoi kaino yengba yai ko voter gi IT kari kara voter gi vote hadagibagi yengba yai sideste ko VVPAT kainaga hojik puthorese hadi VVPAT kaise VV haise voter verify paper of the trial hamniko aina namgiba thadagiba voter do adudo chapchana aina namgibuduga voter count toribisiga chanabra ani EVMs layko adagi blockchain adi akhoi blockchain haise memory based data storing pot amani ko voting sidadi mangba kisu layre blockchain sidadi ko adagi adumai tawdana haidi technology mayam seasonary adagi sweep kaina ko sweep SBEEP program sweep program se kaino harakanda systematic voter education and electoral participation sise si program jina ne akhoi nokfade daga yawi haidi vote thadabagi vote thadaba is mind tawdani kotkadani haibagi awareness program ko santu itu sijina ne adagi nupigi reservation mayam chumai thamidana haidi andaktasu akhoi constitution amendment 106 haitare constitution amendment act 106 subada kadawi Lok Sabha amsung state legislative assembly da 1/3 senate no henggadabani kaina ko reservation bill am pass tawgredo adugumba kato sumchas kanogini haidi democracy se hena mapanga kakhanabagi damatane adagi judicial support mayam amsu laye ain haidraga su khangani haidi judicial support ko court ki mogi judicial ko support haitaragadi akhoi judiciary na pass tawba act haitare ko common Menaka Gandhi ki case ama lay ko Menaka Gandhi ki case da 1978 ko sida sa kadaw harakanda personal liberty ki niko matangda niko sisa personal liberty se mana fajana explain tawre personal liberty of article 21 ki personal liberty se mana explain tawre kamain tawre haidi personal liberty se kaino haragadi masi sipo koina right based democracy ne mana explain tawre haibidi new democracy sigi democracy se phangan gai taragadi right fundamental rights han piba pasana ko adi taragadi phangdini haidi personal liberty se phangaba Menaka Gandhi ki case da sidigi sum develop taragtani ko Lily Thomas ki case to su kai haiga kanda akhoi sisu yamaroi ba case ni ko akhoi disqualification haidi convicted oiraba ko haidi akhoi kai haini mi akhoi vote thadaraga kariba mi se akhoi marale raba adu taragadi disqualify tawba ko or convicted
convicted representatives. ꯑꯗꯒꯤ 3 ꯁꯨꯕꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ADR ꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ADR ꯍꯥꯏꯁꯦ Association of Democratic Reform ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ADR ꯒꯤ 2002 ꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯀꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯀꯩꯀꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯦ ADR ꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯦꯕꯀꯣ disclose of candidate background ꯁꯤꯁꯦ ADR ꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁꯦ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯤꯁꯇꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦड ऑफ द स्टेट से कनान होगा रिपब्लिक हाई तारगदी हेड ऑफ द स्टेट से कोई इलेक्टेड पीपल इलेक्टेड पर्सन अमन होगा अदो अब ग्रेट ब्रिटेन से रिपब्लिक लाबा क्वेश्चन ग्रेट ब्रिटेन से रिपब्लिक लाबा नते को ग्रेट ब्रिटेन से रिपब्लिक नि हाइरोइबको मोगी हेड ऑफ द स्टेट से कनान होय क्वीन नो होयबको अदोना क्वीन जेदी हेरिडिटरी देगी लापनिना मोगी हेड ऑफ स्टेट से कनान होरे क्वीन जे होरमिना मासे रिपब्लिक कवोय ब्रिटेन से ग्रेट ब्रिटेन से अदोदो अको इंडिया दी कोगी हेड ऑफ स्टेट से कनान होय प्रेसिडेंट होयद्रो रिपब्लिक को डेमोक्रेसी दी चटपा अदुगो रिपब्लिक होयदबा लेको अदुगो रिपब्लिक दी होयबा डेमोक्रेसी दी चटता का खरा जुदम लेको रिपब्लिक रिपब्लिक सिदा हेड ऑफ द स्टेट से कदोयबा हेड ऑफ स्टेट से प्रेसिडेंट होयदेने को अदो प्रेसिडेंट सिना होयबा मतमदिदा क्वेश्चन से जिक लाइबा क्वेश्चन से कई मार कांदा बाजे प्रेसिडेंट से करीगो इलेक्टर अमद्रबा दो ताजे कोई रिपब्लिक को बियारो मागिदी इनडायरेक्ट इलेक्शन तौरी नत्रो इनडायरेक्ट इलेक्शन है नॉमिनेटेड मेंबर्स मैम ना खनबदो इनडायरेक्ट इलेक्शन तौरगा खनबनी प्रेसिडेंट से को अदगी मागी इलेक्टोरल कॉलेज ले चाहिए नत्रा इलेक्टोरल कॉलेज से करी ले elected members both for the parliament की so state legislative assembly जो both house लेदना लोक सभा की जो राज्य सभा की जो legislative assembly legislative council मोई पिना मक्की elected nominated member याव देखो elected members in electoral college तो याव देने electoral college हाइबेदी electoral college हाइबेदी मागी खन्नबा presidency खन्नबा होनबा मतमदा थादरिबा music हाइदे बोथ थादरबा music अदगी fixed tenures like 5 years tenures like कोमोंदा हाइदे चाहि मंगा मतुंदा अमुक बोथ तौदोइनेना अमुक लेबा माइना अदुदुना माज अखोइ से इंडिया से रिपब्लिक नेना कवइनिको and also no privilege caste हाइदे privilege की वाज मतो को अदुइ तारगदी हाइदे individually कोइगी all public office individual amana rimi amana public office ko maximana ek tawga bada kanantana athima pi be yada pa pi da bai da ko at all ko public office ko dimakse mana thabak haidi mana thabak tawga ha matamda open hoy bai da ko open to yani na adu gumudo adana माजे रिपब्लिक से करम कांदा हाइदे कॉन्स्टिट्यूशन ये हरोपदगे दम रिपब्लिक से ओइग्रमनिको अदु ममांदे ब्रिटिश की निथौगी मखादा लेरमिनेबो कोइसे अदु ओरिजिन से कराइदनो हारगदे कोइना ओरिजिन से 26 जनवरी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चनबा होबदो अदु होगरे 1950 को ओरिजिन से सिदा लेरे अदुगम
challenge मैम अमा लई हुजिक challenge ता हारगने रिपब्लिक की challenge ती कइनो family politics हुजिक तौनरि मैम जिसे को heredity psychology तमने हारगा dynamic politics and heredity की family politics हुजिक तौनरि pot BJP Congress को anima अदगी electoral malpractice तौरि बकोलिबा मैम जिसे को अदि सिजी याम फत्तबा पोनी को अदि रिपब्लिक ता सोन बपोट ओइदोइने सिसु दुमा यारनी अदुगा next word अदि justice हाइदुना करिनो हाइदु मीन्स को justice हाइदुना करिनो justice ना कोई मागी justice से justice से historical context से यंग तारगदे कोई justice से पामगा दम हौरखरे को colonial period दे अदुदो इहान हामदुदि कोई objective resolution दे इहान हान से उई objective resolution अदुई मतुंग ददि कनानो 1946 ता इहान हान उई अदगी कदौरे objective resolution दगी अमुक कदौरे constitution हाबसे पुरो पदि कनानो Russian revolution दगी हाबसे लपने Russian revolution दगी यावबा justice लोइनमक निको justice liberty equality मोगी मसागी trinity होम याव हाबदो अंबेडकर गी अदु पुनमक्तो कराइदे लरक्तेबा Russian revolution दगी लरक्तेने निको Russian revolution दगी copy borrow तौरे का हाइनाबदो अदुदुनिको अदुदुगा कदौगे हारकांदा मागे philosophical origin मैम अमदि लई like अखोगी western liberal socialist क्या अदुबो constitution दा अखोगी constitution दा justice से कमाइना reflect तौगे constitution दा अखोगी constitution को constitution ददी करी करा वाउ दे याव like fundamental right दे याव को fundamental right से हुजिकी justice की पीनबगी मैम अम याव को DPSP दसु मैम अम याव रे DPSP the 38 39 को सी लोइन तम ता कोई DPSP तमदा लोइन म पुलपन तम मसिको सुम हुजिकी खरा पलम से अदगी करी हाइनी positive discrimination में कोई तोरिस positive discrimination हाइदी कोई दा हारगना नुपी गी दमत discrimination नुपी गी दमत कोई गी कह हाइनी reservation थंबा SES की other one class की दमक reservation थंबा को then 15(4) दगा हाइ से को 16(4) दगा article से अदु मैमम ले रिको अटो article मैमम सो सिकत नते अदुगा हुजिक मसिजिबु हाइदी justice सिबु फंगनबगी होना तमदा कोई गवर्नमेंट करी पाइ खली legally करी पाइ खली अदगी मैमम ले रिको gender की मतान gender justice फंगनबा एक मैमम पास आउट दना दगी case justice technological justice मैमम ले रे अदु एक मैम दिन लोइन म खरा अदुम example पीबदा हार पदा example पीबदा ngambada निको अदुगम मैमम ले रे अदुदुमा ले रे कोई justice से मखल क्या सुई तसिंग सेना कनो दसो preamble दसो पलमदो social economic and political justice हाबने को दुना अदुगी हाते हाइरंगे justice से मखल अहुम सुई को द पन मने माने branch अहुम थुना खदोपे social economic को अदगी political अदो social justice फंगन गाय तारि कमाइन तोबा अदि थाइना दिगे लेरप कोगी inequalities मैम जिलो मुथत के abolition तोगेको abolition of social inequality मैम जिलो मुथत के लाय अनंग अदगी करी हाइदी burner system गे दु खादोपा कास्ट खादोपा दु मैम पुलपुन मुथत के अदो well distribution से equitable wealth distribution को economic किना wealth distribution अदगी सी तौगे हाइ तारगदि कइनो आदि मागी no concentration concentration lehenबे आदि poverty eliminate तौगेदो नत्रा
political dedicated equitable participation in equitable participation in politics कोई vote थादबा मतमदसु कदवे कोई थादरिबा vote से चप मानबा हाइतारेको अदुगा political in the political process ko political justice ko season ko justice ta aduni sije sigi types ahom jidagi adum khangba ngamme adudi mayam ama puthorokpa yare like koigida schedule drive ki ek leini ko technology da digital code ko online dispute mechanisms adu mayam leiri justice phanganabagi ko government initiative mayam leiri adu mayam parigai loibana adu adi khara adum yingsimba adum kanani ko justice loire liberty higher taragadi koina koigi objective resolution de yana sizu hap ke beni ko ngasai justice liberty equality ko higher jing se ngasai ke ambedkar ki trinity ta su yaw gi dana ko aduna kano se motor se liberty se mu ying se ko liberty sizu kano de yaw ko adi koigi objective resolution de yaw ko liberty sizu liberty mu ying se ko liberty has a meaning I haisarake ko liberty hai taragadi akoigi mangonda koigi kai haini isada freedom lehenbas freedom jisu kai haini makhal ani leini ko ai haisarake ko liberty se magi origin se karai de la ke hara kanda origin se objective resolution de la pani ko adubu tasing constitution de boro torokpa principle oina law hai taragadi karai de la e ase French Revolution dagi lakpani ko si makada laktuiba wat homjidi French Revolution dagi loi orani resolution ko objective resolution dagi lakpani dubu kari mayek di akoi boro tarako se karam daino French Revolution dagi boro tarako ne ko ado magi types ani lay types ko types ta kogi positive haiba ma negative haiba negative liberty haiba ma positive liberty haiba negative liberty dana kadawge hara kanda aina aigi liberty se practice tawa matamda kanamtana athingba piraktaba as long as I say kaini and there is no one to stop me adi ko adi absence of unwarranted restraint ko habedi kaino aina say meaning jai harake ko no one can stop me ko in doing ko haidi aina thabak tawa matamda kanamtana thingba pirakpa yarego ko unless I disturb another person's liberty haidi atopa migi liberties is soktrigaidine aina aigi any duty ma tawda darkar tade kanamtana thingna bai darkar tade no one has the power no one can stop me natra positive tana kadawga hara kan the creation of condition to fully develop individual liberty hai tayari di kaino hara kanda koigi ngasai gi ai isha se
ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ a best version of me ama semjanaba honabada kanamtana thingma piba yaroi shine hais ai isase kadawa ai isase best version of myself ko semdokpa matamda adugumba semdokpa matamda liberty leisai adugi liberty dubu ai freedom leisai ko adugi freedom dubu ai koina kai tawga kana positive liberty ko hai liberty ani makse loina ma kano da yaudeni ko hadi सिगी लिबर्टी से यावदेनिको अदुना सिगी लिबर्टी सिने रिपब्लिक सिने कनो सिगी कनो लिबर्टी सिने इक्वालिटी ने फ्रेटर्निटी ने सिसे अंबेडकर की कनो दा आदि कनो दा यावरा अनिको आदि हुजिकी अंबेडकर की ट्रिनिटी दा यावरा अनिको येंसे लिबर्टी लोइग्रे liberty lere constitution da kari kari piramge constitution da kari kari piramge constitution da ai article पर पल्लबदा liberty sigi कोई की freedom में आंदो article number 19 को article number 21 को article कनो the right to life को article 25 to 28 ai कोई की religion की freedom में आंदो अदु मैम से को लोइनमक यारे अखोइगी कई हाइनी चेंज खरसु लई हिस्ट्री द को हिस्ट्री द चेंज खरसु लई लाइक अखोइगी गोपालन केस तकदवे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ द ड्यू प्रोसेस सेंस ऑफ अदु मैम दो कोना तम्मस को हाइदी मखा तारपदम हुसिकी ओइना दिसी को खतंग खंग्रसी को आइडी लिबर्टी सिगी मतंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव मैम अम लई को adigi judicial judgment मैम अम पास होले अदु मैम दो कोना तम्मसी adi मैम अम लई को ओके अदगी लिबर्टी लोरे अदगी इक्वालिटी लास इक्वालिटी दगी इक्वालिटी जिसु सागी कनोजी की पोचिगा पे दो माना देनी को इक्वालिटी इक्वालिटी सिसु ट्रिनिटी द यावदेनी जिकी लिबर्टी इक्वालिटी दगी फ्रेटर्निटी हाइबा पोट अहुम से ट्रिनिटी द यावदेनी अदुगा सिसे कराई दगे लौथोरप ओदिबा all come from French Revolution दगे लोइ लौथोरप ओदिनी को origin से कनो दसु यावी यावबदी origin से objective revolution दबदी यावी अदुबो करी French Revolution दगी लोइना मो लौरप ओदिनी को अदगी कदोगे हारा कांदा मासे इक्वालिटी से preamble दे को स्माइल हाई को equality of status and हाई ने को equality of status लो मागी मीनिंग असेंग से स्टेप पीरे से को मीन equality से करी नो हारा कांदा equality है से कोई होम थोना ले civic equality हाबमा हाबे civic equality the right to equality ले right to right against discrimination like right to employment ko right to employment adagi 17 da title kano 18 da titles lere ko koigi title am ta kano thon ba de khote ko adagi 17 da untouchability lere sigi civic equality the civic equality ki magi civic equality ne habedi punamak ngane habdo adudo sigi civic equality jana takne mi civic habedi mi habni ko sampraja political equality hai taragadi both hadana matamda voter 350 325 ko voter hachama matamda and 326 adult franchise ko both hadaba matamda 326 ko adagi equalities da atopa equality am salary adi ma koigi directive principle tawrpa matam directive principle habidi kaino government na tawgada duty do aduda su kai haini yama ma legre equality se ko makhal na aduna equality hai se kaino haragadi koigi equality of status seneba adu mangma ma se ahum thona kaido civic political dpsp ko
अदो सिगी इक्वालिटी मैम जिनसे कराइदा लई constitution दा लोइन यावे बको सिकोना सु तमकिनी but खुजिकी ओइनदि तबदबो कदौगे हार कांदा meaning असेंग भाई तारे को मागी meaning असेंग बजे हाइदि सी मैम जिनसे लोइन मा हापचलकदुनि को absence of meaning हाइदि meaning दा हाइदि से कइना हार कांदा absence of special privilege laitaba ko privilege aduga give kari educate opportunities special privilege भी दबदने season से for equality लेरे अदेगी against exploitation को right to employment को अदेगी कोई untouchability को अदेगी करी title removal अदेगी voter list ससन बगी अदुगा adult franchise मैम लेगरे season welfare state को अदु मैम हाइदी absence special privilege भी दबा है बस जैसे मागी दी याव करे को अदेगी educate opportunities भी by the DPSP दी याव है बदी नि सरकार ना opportunities भी में तम दलोइन चमाना ना भी बाय ना को equality की सिद्ध लोरे अदुगा fraternity liberty लेगरे equality लेगरे fraternity सिना fraternity दी कोई brotherhood maintain तब उधर को brotherhood fraternity सिना कोई brotherhood maintain तब उधर नहीं promote कदवा promotes a sense of कोई मसेन से ममा अमतगी मसानी बुहार सुका अदुगुम्बा sense अमका promote तब उधर नहीं को brotherhood and unity सुले हैंड आई तारे को अदुगा अतोपा मसु मागी पोचदा अतोपा मसु यावी like dignity है वली कनो कोई मसा की value है तारे को individual value से सिसु हाइदी काहें दबिदा थमने dignity of the individual दसु काहें दबिदा थम्बदो अदुदनि को constitution ना करी यावे सिसि के fraternity सुसु मागी origin से कराई देना आरगदी French Revolution है उसी तो हाइगर को French Revolution objective resolution दसु यावी French Revolution की दिशला पोई दोने वाली French Revolution बोरो तोर पोई दोने मैं हुमा को अदुगा अबेका के Trinity दसु सीन सादोने को and origins दा later judicial provision दा यंसे को ना ते sorry constitutional provision दा constitution दा करी याव के बा अदि brotherhood से में तो नो brotherhood से कना तो नो कोई single citizenship single citizenship जो अमनी को citizenship से अमु खतम होता है अगर brotherhood से maintain तो रखदा मतें पांगने को अदि fundamental rights में हम ले fundamental duties में हम ले अदि अदु में हम single citizenship दा खतम पीबा fundamental rights ले दगी fundamental duties ती दुम citizenship दा खतम पीरे तो या तो पा मबानी लाख मी दे हम तपीद्रे DPSP सु खगलबा मी दे खतम पीबा खोटा में हम ले को दगी article number 1 article number 1 ना कोई भी इंडिया से फेडरेशन ऑफ स्टेट को आदि कोई क्या है नहीं स्टेट में आना कुछ लगा सागे बनी खोटे बनी का है मेंशन तरम अदु नंबर मोर कान कोई यूनिटी ना कोई से यहाँ हम आदि प्रिंसिपल होई दोइने यूनिटी से ना अदु ना माइले रेको सिदा preamble की मागी वर्ड एक्सप्लेनेशन लोरे तसेंना preamble ऐसे कोई amendment तौबदी याब्रा नत्रगा preamble है constitution की पार्ट लबा सिगे मतांग क्वेश्चन याम हंगनेगी को क्वेश्चन याम हंगबो पार्ट सोए सिसे preamble से तसिंना कोई constitution देदी यावरे constitution इरपो मतम बट तसिंना माजे constitution की पार्ट ला सिने पार्ट ओइ ताना कदी माजे amend तौबा याब्रा यादबरा हाइबदुसु चले क्वेश्चन हंगक तोरे को अदु येंग से को पार्ट ला हाइबसे हाना क्वेश्चन हंगिसे
preamble से is preamble part of the constitution को preamble से part of the constitution ला सिनेमा को preamble as part of constitution की journey दा preamble से part of the constitution और से कर्म कांड ओ ये है मतलब मतांग कुमाई journey से अहम यिंग से कोई यहाँ मतलब बेरुबरी को बेरुबरी यूनियन केस ता कोई के दोगे हार कर बेरुबरी है से ममांग तो हाई करे this is a state in Bangladesh लेबा Bangladesh तो पी की बा कोई ना इंडिया ना Bangladesh तो पी की बा मफा ममा हो जानी को बेरुबरी यूनियन केस 1960 को सिदाइस्ता सिगी केस के मतों में नदी कोई preamble से not part of constitution and high grade high अदुदुबु constitution की not a part in high से तारा को सुमा high से को can be used preamble से can be used तो बुदिया है को यदि कोई interpretation है कहीं ना कोई कहीं गुम्बा constitution की part में ले रहे हैं कल से constitution की part religion की मतांग हाई कल से secularism की मतांग हाई कल से preamble से सीजन है कोई ना secularism दे explain तो बुदिया है यदि interpretation तो वह यदि constitution तो वो interpretation तो वह मतलब preamble से सीजन है बुदिया है तब वो constitution की part नते न फुंदो की वैसे बेरुबरी यूनियन केस सीजे पे खाते तुम हम बनी पकड़ जरा अदुगा कदोगा है रहा केशवानंदन अदुदुम यही था देखो केशवानंद भारती को केशवानंद भारती सिगी केशवानंद भारती जना अमुक कदोगा है कन सागी सिगी बेरुबरी की से पूरा कथक करे 1973 दा कथक करे को यदि माँ से part of the constitution हाई करे यदि constitution की पानी न हाई कनो से preambles अदुदुगा कदोगा है कन सिसु मान हाई मिसे कहीं ना कन important part अमसुने मास करेगी interpretation हानदी use तो भैया है ना मैंने को अदु जितनी important rule नहीं वो हाई करे important rule in interpretation तो वो तब सुसु ना I think important role है तो को important role में माना role में लो ये को important role in interpretation तो ना वो ना मतलब ना role तो वो माने लो यां तारन को I think preamble की power से है ना पिरे इन्हें के सबंध में और देखिए था चुबदा को LIC of India ये केस हम ले LIC of India की केस था कदोगे हार कांदा सिना 1995 तक सिजे केशवानंद की पोचे अदुम अपहेल तौबेनी को अदु माइसे इंटीग्रल पार्ट ओइगरे चंग रया द आदि constitution द को आदि important ओइबो पार्ट की मनुंग अमनि इंटीग्रल पार्ट ने को अदुबु इंटीग्रल पार्ट ओ जतारा को समाजे कोर्ट त पुथो कांद ए सिदेसा को कोर्ट त मसी सेकुलर ओएना कोई आदि त सेकुलर पल्लेना एक तो कोर्ट पुथो काना मसी decision ना काना कोर्ट तो when बच्चा सत्तावधी याद not enforceable है just आदि justiciable ओइदी को अदुदुना लास्ट अदि मुझे now मुझे करी दौरे preamble से condition of preamble की condition से मुझे करी द ले रखे हारे गति माजिक को सी मैम जिनसे चत्थाक्रम मतुंदा करीदा लेरगे हारगदी यहाँ मदमा से इंटीग्रल पार्ट मोयर करी ओयरेबा इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ constitution इंटीग्रल पार्ट संग्रया दबा पार्ट न मोयर पार्ट ऑफ constitution की को अदेगी माजे it is not a source of power सिदेगी power की source थोलकते हो अदुना निमाना enforceable नन हारे इदुको सिदिगी power थोको इतारगदी it is not a source of power को power की source नत्रे or
that of prohibition की सुमार मसीना मीगी power पीबदा नत्रगा power अमा prohibit तौबदा सिजनबा यादे को prohibition तौबदा नत्रगा power पीबदा सिजनबा यादे constitution की अदगी part ने हाइजरगसु को अदुगुबा कदौगे हारकांदा not justiciable हाइजि कोइगी कयाइनी कोइगी कोता पुथोकांदा मसीना मसी सिदैसा preamble दा हाइरिजिदि preamble दा हाइबई मतुंगिना नंग तौरिबा थवगे चुमी नत्रगा लाली कायना हाइरा पुथोकदो अदुदु याद्रे को अदुदि यादेबा अदुगा integral part अमदि ओय कन हाइदि preamble हाइबसे constitution की integral part अमदि ओय यानी ना अदगी मासी amendment सिक्से तौबा याब्रा यादब्रा हाइबसि मतान सुम खनरे को amendment मतान amendment of preamble सी amendment तौबा याब्रा यादब्रा हाइबा मतान दम खनरे यहाँ हमबदा केशवानंद उला से केशवानंद से आई हाइदि याम इम्पोर्टेंट ओइबा पोट अमने को केशवानंद को भारती केशवानंद भारती दा हाई से कइनो हरकांदा 1973 दा कनो preamble से amend तौबा याय can be amended को amend तौबा याय but तौबदबु कदौगे हरकांदा मादों मंगोंदा basic features याम यावे खुदमना हरकांदा basic features दा करी socialist secular हाइसे basic features ने को democratic socialist secular का हाइसे basic features ने मसी जलो थोपे यादे सिस्टम थोपे यादे होय liberty गुम्बा अदगी fraternity गुम्बा सिदि अमु कनो दा basic features संबा संदबरा हाइदि चंदे हुजिक्री ओइनदि but चंबा चंदबा हाइसे कनो basic features की पारादो तमगा दिदि खंगा कनी सुप्रीम कोर्ट ने लेप्तोइनि basic features नि मसिदि basic features नाते से को अदुगी मतुगिन हाइरक्तोइनि सो आइदि basic features ओगी तारबा preamble की मनों से basic features ओगी तारबा को change तौबा याद्रे माइसे amend तौबदि यायबा को सेमदोक सेमजन दि यायबा but basic features तो दि सेमदोक पे यादे basic feature हाइसे what ओबे याय what तो secular ओबे याय socialist ओबे याय मतु दि सेमदोक पे याद्रे must not करिदोबा must not violate basic structure के पोट सिंग दि सेमदोक पे दि याद्रे अदुबो अदुम amend तौबदि याय amend तौबा याय हाइदि अतोपा मफम खरादा what one meaning दा what अतोपा दा ओथोपा खोटपा अदुम याय basic structure नत्तबगी ददि को अदुदुना कदोय केशवानंदन स्पाय हाबिरपदगी constitutional 42nd constitutional amendment एक के मतुंग इना 1970 सिसे आई सोंगमदा 42nd 1976 दा socialist secular amadi कोगी integrity have a watch hapsan green को माने amend तौबा याय हारमिना सिगी watch hapsan green को अदुगा हे हापगा मोय अहुमसे socialist secular integrity हादि socialist का secular के basic features और गे हाप खरगा चीजे मु सेमदोक पे याद्रे लोकथोक पे याद्रे को अदुनी amendment तौबदि याय preamble से अदु तारगदि कदर result दि कय हाइदिबा amendment तौबदि याय basic features और गदि यादे हाइदिबो को अदुगा कनो दसु आदि preamble से कय हाइनि part of the constitution ला हंगो मतंदा मानी पानी integral part of the constitution नि but तौबदबु माजे non justiciable और मंगोंदगी power थोलक यादे नत्रगा power थिंगनबगी मंगोंदा कई उपामबई ओइना सिजनबई यादे को अदुदनि को हाइदिसे दि preamble सिगी बागी सेमदोक सेमजन तौबा नत्रगा part of the constitution ni हाइबगी को the very union case तदि part of the constitution ni हाइगिदे अदगी मरी म सुसलेसाई हारमगे केशवानंद भारती दा कदवे यंगो अकोई constitution से कदवी constitution से article number 368 के मतुंग इना सेमबा याय को सेमबा याय अदुना part of the constitution है ना कौगी बसदगी सेमदोक पे यारे इने
Karigumba part of the constitution natte haram taragadi, not a part of the constitution, not part of the constitution natte and haram taragadi. Article number 360 at palaga preamble the same makashu yaramo. You know, other than Nimana Kesavan and the Bharati 1973 day was a part of the constitution cover. Maduduna maram or kanda. Maduduna Kadova, Maduduna maram or kanda. Sigi Kesavan and the Bharati the amendment of the yard cleaning kang. Havadi part of the constitution or article number 360 at the Matumini amendment of any part amendment of the basic features that kahen be yadi haiduna ke sabanandana haigibido aduduni matumina part of the constitution ek oigibidi mas amend over yari e hai ko preambles yani na sidal lore preamble gi kano tora se heng namo constitutionality kara ke atotopa constitution gi matanga adigi kano state article number 1 dagina 4 bawgi state and its union territory ki part to matau those ko aduga kano to adi